Di già luna pa già viernes, di 6 pa 7 di mainta, Bom Dia com Jesus, presenta pa Pastor Ivan. La ca poder di oração tabo desayuno, la ca poder di oração fortificabo e lantabo spiritu. Bom Dia com Jesus. Pastor Ivan ta invitabo di 6 pa 7 di mainta através de Voz de Moneiro, 94.7 FM. Meu irmão, estima bendicionar para cada um de vocês. Nós nos chama Deus, danke que Ele regala-nos dia mais, que Ele cuida-nos durante a inteira noite e que Ele landa nos a mente e Ele regala-nos dia mais, dia bendicionar, dia carregar com hope, graça e amor de Deus. Romana, é hope importante que nós temos que realizar Cocina, é momento que nós estamos falando, Roseia, estamos aceitando a vontade de Deus. Se nós não temos Roseia, se o Senhor não permite nós de estar na vida, nós não podemos fazer nada do que nós programamos para nós fazer no dia de hoje. Então, nós mestre chama danke. Danke, Senhor, que o valente nos alimenta. Danke, Senhor, que nós estamos na vida. Danke, Senhor, que nós temos uma família. Danke, Senhor, que nós temos casa. Danke, Senhor, que nós família escuta e papia, que nós podemos falar. Danke, Senhor, que nós podemos nos manan e nos pianan. Danke para tudo que nós temos para dentro funcionar, nosso coração, nosso ner, tudo que nós temos funcionar. Senhor, palavra de agradecimento, mas que quanto nós agradecemos, ainda nos falta hobby para agradecer. Porque se nós realizarmos quanto coisa você faz para nós, nunca nos focava de estar agradecido. Então, esse máquina, nós está agradecido, nós agradecido Deus. Para cada coisa que sucede, ponto voltando que eu tenho, smile que eu abo com ele, só ele chamava mama. Que é coisa de mais chiquita, nós mesmos começamos a realizar, não? É valor de coisa tão chiquito, obviamente nós que para milagre grande só sucede, antes nem mesmo nós televisão chama danke. Pero lá nós vamos começar a chamar danke é coisa tão chiquito, que está passa de nossa vida diário, que nós está confrontando nós mesmos com ele. Senhor, vou conhecer nós e vou conhecer nosso coração. A você quem nos dá. Mas melhor que nós sabemos quem nos dá. Nós que paramos delante de Ave, Senhor, para nos pedir por Ave, para nós começar a reconhecer é coisa tão chiquito que a bota realizada em nossa vida. Ante é coisa tão chiquito que nós não temos um valor, não, mas que é importante. Senhor, assim nós consciente que cada coisa que sucede não está para fazer nos dano, está para nos ensinar algo foi feito. Senhor, ajuda-nos a compreender que está para fazer e decidir o que está boa vontade em nossa vida. Maneira evangelho que nós escutamos ayer, é dono de assim a sala busca trado, ela combina com tudo denário. Tanto que nunca começa a manhã, como nunca começa a noite, à tarde. Quem não está para reclamar é dono de com ama tramas tanto que são tá sudenário ando teta decidida mesmo coisa. Nós porque houve coisa, mas Deus está decidido que está melhor para nós, Senhor. Se nós mais humildes para nós aceitar o que a Abba permitir para suceder com nós e dar-nos força para nós realizar o que a Abba verwacht de nós. Tudo isso que o Senhor nos pediu, em nome de Jesus Cristo, Abba que viva e reina dentro do siglo de siglo. Amém.
Aleluya, aleluya. Mi mamá y mi hermana están que escucha palabra de Dios y cumple con él. Señor Tabisa, aleluya. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a vos, Señor. Lucas, capítulo 8, versículo 19, 21. Un día, mamá y hermana de Jesús habían cerca de, mas no por llegar cerca de, por motivo de multitud. Gente avisa a Jesús, bo mama e bo hermana está para fo, e não tem gana de mirabo. Jesus a contestaram, mi mama e mi hermana estão que escucha a palavra de Deus e cumple com ela. Palavra de Deus, glória a vos, Senhor Jesus. Bom dia, mi rumagnan bombinina nos encuentro de nos programa Bom Dia con Jesús. Riva, el día de hoy, iglesia está ponernos delante dos santos interesantes para nos venerar y para nos señalar e virtud, en lo cual cuajasinan extraordinario que men santo está San Cosme y Damián. Nanta mártir nan. San Cosme y San Damián tabata román oochi. Nan tabata doctor y nan aduna nan servici por nada. Pesei gente comienza llamanan por nada. Pero nan tabata doctor de alma tambe. Nan fama de medicina ayudan plama el mensaje de Jesús. Pesei gobernador Licias de Cilicia a perseguir y manda quitar cabeza a fo. Pero Nangraf había fuente de milagro. Emperador Justiniano, en mes, a cura de un maleza mortal para la intercesión. Pesei el Atlanta dos misa más bonita na Constantinopla panan sea honra y venerá. Interesante historia, ¿verdad? Van reza y pide Dios para tu doctor, enfermera. Tú están que tiene que ver con medicina. Buen día medicina, na lugar de vivir un servicio taparse, que está más que negocio y sin viaja no está laga pone un banda humanidad. Por nada nan tabata llama rumagnan doctor o ochi. Van reza pide Dios su gracia arriba nos y para nos por nada ponen nos talento, nos capacidad na servicio y es dan más pobre. Na nombre de Tata y de yo y de Espíritu Santo. Amén. Tata Santo, mi que llamamos Danki, mi te glorificado, alabado, de manera especial para cada doctor que nos va a conocer de nos islanan y mundo enter, bendicionan, llenan de sabiduría, ciencia, donan espíritu de fe y confianza de envo, panan ponen an talento de nan servici de nan prójimo está más cutimans mester de misericordia y de atención. Mi Señor Jesús, así para también sea interesado en el futuro espiritual de nan paciente, Señor. Llenan de gracia, de poder, sabiduría, bendicionar, llenan de lo cual con nuestra llama sentido común también para poder acercar hopi de nan pacien nabo mi Señor y mi Dios. Señor, danki de antemano y sigue obra de cada enfermo, de cada uno de normagna que tiene estar en el momento aquí de consuelo, fortaleza, de luz y para nos apreciar unitur
de manera especial están con Kende, no se lo topa, riba el día de agua, riba caminda, Señor Jesús. Bendicionan, llenanan de fortaleza, de poder, de sabiduría, y de antemano, mi Señor y mi Dios, danke. Atame aquí, atanos aquí, protéjanos, bendicionanos, ayúdanos y defendenos de tu malo, oh Señor. Gloria na Tata y na Yu, no Espíritu Santo, manera tabata comenzamiento, ta ahora y ta pa sempre, dentro del siglo de siglo nan. Amén. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas tú lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques, atravesando el valle de lágrimas tú lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, y en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. En tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia será enaltecido. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Un saludo na tu radio escucha y tu Teresa junto con nos. Tata Santo, Dios de amor, Dios de compasión. Me te agradecido, Dios, por un día nuevo.
Me te amamos, danke, Pai, me hinta aqui. Danke, Senhor, por graça abundante, que nos para receber, que nos para lanta, oh Deus. Que nos por visa, que nos tem vida, através de abo. Que dona-nos o regalo de graça grande, de nos receber vida, awe. Que nos tem, e bastante nos tem, Senhor, nos que agradecemos. Abo, o da Todo-Poderoso. Nós que agradecemos por dia mais de vida, nós que agradecemos por receber de vida, nós que agradecemos por balanta-nos, ó Senhor. Essa aqui da boa graça abundante, ó Senhor. Essa aqui, ó Senhor, da boa natureza. Você me dá alabado, meu Deus. E me dá bendicionado. Me dá glorificado nome. Me dá agradecido, ó Deus. Para subabota digno de tua alabança. Abo que te alfa e omega. Abo que te princípio e fim. Turcos te criar para boa palavra. Turcos tem existência para meio de boa palavra. Palavra e turcos te criar. Turcos te vira realidade e turcos tem existência. Me dá alça o nome. Uta arriba tu nome. Para sombra, Senhor. Para mim de abo turcos te existe. Que grandeza. Que amabilidade. De Você, Senhor, para meio de graça abundante aqui, o Senhor, que nos tem vida. E ora botando uma vida abundantemente. Mas a palavra da bisa nos cura botar llena nos copa da llena baixa fo. Que nós não merecemos, Senhor, pero saque da boa graça, o Senhor. Abo, Senhor, que te pão, que te uma vida, que te alimentar-nos, o Senhor. Abo que te luz para o mundo, lampi da nos pia. E luz que caminha que te ilumina-nos para a verdade. Abo que te porta para nós por ganhar vida, o Senhor. Esse me dá agradecido viaje mais ao Senhor. Me dá chamado danke, o Senhor, para cada casa de família, cada membro de família, o Senhor. Me dá pedir, o Senhor, por graça, por ir na casa de anciano, o Senhor. Isso não tem hospital, isso não abandonar, isso não tem casa de cuido, pero também, Senhor, uma bendição especial, isso não te cuida, oh Deus. Isso não te percurar, oh Senhor. Isso não te dona no tempo, isso não te necessidade, oh Senhor. Para ave, oh Senhor, maneira boa palavra da bisa do Evangelho, como minha mama e minha irmã, pessoas que escutam a palavra e actuam de acordo com a palavra. Danke, oh Senhor, que constantemente, oh Senhor, pode iluminar-nos com propósito, que pode iluminar-nos, oh Senhor, que motivo de estar existir em um vida de estar e de vida. Abo, Senhor, que iluminar de nos escuridade. Abo que de verdade, oh Senhor, que corre com mentira. Abo que de vida, que corre com morto. Abo, oh Senhor, que arriba, oh Senhor, e subla aqui arriba nós, oh Senhor, para nós por ti graça, Senhor, para nós por chegar de tua presença, oh Senhor. Abo que assim nos livra, oh Senhor, quitando, Senhor, tua esclavitud fora de nós. Pero para evitar-nos, oh Senhor, para virar carne, abo, Senhor. Para evitar-nos, oh Senhor, para absetar, abo, Senhor. Recebe te chamado danke, oh Senhor, para cada caso de família, oh Senhor, cada membro de família, oh Senhor, cada ser humano, oh Senhor. Danke por dia de oh Senhor. Danke por você de vida, oh Senhor. Danke por graça abundante, que todo dia de novo, oh Senhor. Bota llena-nos com ele. Da sombra, oh Senhor, da abosor. Vosotros, Senhor, vosotros altíssimo e vosotros fuente de vida, Senhor. Tudo honor e glória em seu nome, Senhor. Que o Senhor queda glorificar e bendicionar, awe, e dentro da eternidade. Amém e amém e amém. Tudo honor e glória em vos, Senhor, nos Deus.
Prome lectura. Lectura voor de boekje de Esdras. Capítulo 6, versículo 7 teco 8, 2b, 4 teco 20. Tem e tempo allá, rei Dario aduna permit para trazer templo. Ela saca decreto visando não mete que o trabalho na templo. O governador de Judeu não e não líder não por trazer o templo na mesmo sítio. Também me está ordenando para ajudar não com a construção de templo de seguinte maneira. Me se paga tur gasto com a hasi mesora for de caja de reino. Esta for de entrada nan de província parte oeste de rio Eufrates, para não ter interrupção de trabalho. A mim, Dario, a saca decreto aqui e me está exigir para cumprir com ele estrictamente. Assim, o líder não judeu por a continuar com o trabalho de reconstrução com êxito. Animar para a profecia não de o profeta não Haggai e Zacarias e eu de Ido. Não a terminar o trabalho segundo a ordem de Deus de Israel, de maneira Coresh, Dario e Artaxerxes, reina de Pérsia, a ordenar. O templo a quedar claro arriba de 3 dias de luna de Adar. Den de 6 anos de governação de rei Dario. Com grande alegria, e israelita não, esta é sacerdote não, levita não, e outro não, que a volve for de exílio, a celebrar e ora e consagração de templo. Não a oferecer para consagração de templo aqui, 100 touro, 200 chubato e carne e 400 lanche. Também não a oferecer 2 chubato e cabrito, para cada tribo de Israel, como sacrifício para perdão de pecado de gente Israel. Não a parte é sacerdote não e levita não de diferente grupo para assinar trabalho de serviço de Deus na Jerusalém. Segundo está prescrevi no e-book de Moisés e de 2 e de 4 dias de promeluna e exiliado não com Abinebek a celebrar a festa de Páscoa. Sacerdote não e levita não tur a purificar na mesa. Nenhum notawata ritualmente impuro. Levita não a mata el lanche não de Páscoa para tur estão com a volve for de exílio. Para sacerdote não e para na mesa. Palabra de Dios no está alabado, Señor. No está continua, no está lisa, no está sigue, medita for the book de Esdras, que nos ha comenzado ayer, Yahweh nos ha tomado capítulo 6, versos 7 y 8 y 14 de 26 siguiente. Nos escucha con rey Darío a ordenar la construcción del templo de Jerusalén. Él hace uso de fondo real, con generosidad y como máximo gobernante, mes para firme como cabeza para lograr también esta batalla como rey para el templo sea construido con tu respeto y manera nanta batalla desea y así en su totalidad el templo
hacer lanta y judío nan tur manera nos atende nan ta celebrar con alegría y dedicación el templo casa de Dios. Y así nan ta prepara celebrar fiesta que nos llama Pascua judío. Nan ta ofrece sacrificio nan ta hace expiación por donde nan picanan y gente del pueblo de Israel ta mira de templo su construcción, Dios su promesa cumplí, según Jeremías capítulo 30, versos 18 tecu 32. El templo, tabira, panan, es lo más importante, central de nan y para gente comunidad caminar no solamente en una culto a Dios, pero también centro caminar en tur. Como ayunan de Dios, nanta topa para junto crece como comunidad. Hoy en día vale la pena para nos tirar un vista arriba nos mes templo nan nos se llama misa y de nos cas camina Dios está presente Jesús Eucaristía 24 horas para día. Vale la pena para nos para quieto tirar un vista y punta nos mes cuánto amor, cuánto respeto nos tiene para Dios su casa. Nos tesoro para Dios su casa, para nos embellecer, para nos cuidar, para nos respetar, para nos honrar. Dios su casa. En misa de nos comunidad, de nos barrio nan. Dios está presente, vivo, real. Ya merco, hoy en día no se pierde el amor, dedicación, el respeto para que Dios su casa, como que no te importanos nada. Para el pueblo de Israel y para Hopi cultura y comunidad gran, Dios su casa está lo más importante. Nan tesoro, es un que tuviera consciente que Dios está presente, me dinan, nan tesoro para mantener y embellecer Dios su casa, el templo de Dios. Sin olvidar que nosotros, cada uno, está Dios su casa, Espíritu Santo, está viva de nos y no está Dios, el templo del Espíritu Santo. Nos está pide, reza para Dios, dúnanos el conocimiento, sabiduría, para no reconocer de nos misa, nan, Dios su presencia, Jesús Eucaristía, y para nos cada uno toma interés, manera rey Darío, tiempo allá, nos también, y mare nos gobernante nan también, por tirar un vista, mira estado de nos misa nan, y manera rey Darío, vos por embellecer y engrandecer Dios su casa, para así nos como comunidad viene junto, para nos alabar, glorificar a Dios, y para nos también ser alimentador de Jesucristo su presencia. De soledad aqui me não por estou pensando, menos aqui paz e com tanto liberdade. Nunca me pensa de sentir falta tanto. Mi corazón amor nunca lo por olvidar. Mis amigos culpamos algo me perdemos. Ma cambianos bonito amor por mi ilusión, pero a mi tempo a mí comprender. Por causa aqui tanto paixão. Me quebo braçana, me quebo sunchina. Me tá deseando noite e dia, lá me regresa e assim na botaça. Cutavo de verdade, mas tima. Me quebo braçana, me quebo sunchina. Me tá deseando noite e dia, lá me regresa e assim na botaça.
Kutabo di verdad más Dinos aquí paz y ahora a tarde llega Onda a mi vida bota aparecer Mitad algo de ciudad riba vos mitad pensa Sinceramente amor mitad va a enloquecer Sabiste culpable comía perder Ma pensata mí yo canto otra canción Pero amigo tempo a mí comprender Entrega mi libertad si buen amigo por dos Mitades ya noche y día Cutabo de verdad más viva Mitades ya noche y día Cutabo de verdad más estima De soledad aquí no por estoy pensando Menos aquí paz y con tanto libertad Nunca me pensa distintivo falta tanto Mi cura suave nunca lo puedo olvidar Mis amigos te culpamos algo mía perdemos Va cambiarnos bonita amor con ilusión Pero a mi tempo a mí comprender No por vacina aquí tanto pasión Decía noche y día Cutabo de verdad más estima Mitad decía noche y día Cutabo de verdad más estima de verdad más Salmo responsorial. El refrán tabisa que alegria ora nam bisami bancas di Senhor. Que alegria ora nam bisami bancas di Senhor e awor atanos para dengbo porta ng Jerusalem. Que alegria ora nam bisami bancas di Senhor. Jerusalem, ciudad bom construir según plan armonioso, ta haya e tribunal ta subi, tribunal di Senhor. Que alegria ora nam bisami bancas di Senhor. Manera tal lei na Israel pa alabar Senhor su nombre allá ting e tribunal lang de justicia es nang di kas di David. Que alegria ora nang bisami bancas di Senhor. Salmo responsorial. Está Salmo 122. ¡Qué alegría! Ora, nan avisame, bancas di Señor. Imaginado, el salmista, esta conta el pueblo judío su experiencia. Y en el momento y hora, cuando alanta construir Dios su templo, Dios su casa. ¡Qué alegría! Ora, nan avisame, bancas di Señor. ¡Qué alegría! Ora, nan avisame, bancas di Señor. Y ahora, hasta nos para de moportan en Jerusalén. Jerusalén, ciudad, bon construir según plan armonioso.
allá, tu tribu está sube para alabar, glorificar a Dios. Ese está el sentido del salmista. El salmista está goza con una experiencia de un pueblo que usaba Dios su presencia. Y un pueblo que usaba apreciar Dios su presencia también, y juntos también y embellecer, engrandecer Dios su casa. Llegando na epia di Jesus, caminda ture mucha na sa cinta cerca ye. Me senti contento pa e oportunidad pa portar cerca ye. Soldad na llegar y naranquele y apai kune foi mi nanga batiele y maltraté y después crucifiqué. Pa salvarnos tú, riba e cruz, el amor tu clava, pa salvación dinos tú, su vida tan fórmula de amor. Su mes pa salvarnos tú, riba e cruz, el amor tu clava, pa salvación dinos tú. Ribe di 3 días el a resucitar. El aguardo cumplir, salvación, abrir a realidad, dor die, amor Jesús, lo mi vai y prepara un lugar para vos. Lo mi vuelve ver pa' portar tu mí. Da un promesa utas kirbi ulo guardo cumplir. Su vida da un fórmula de amor. Su mes pa salvarnos tú, riba e cruz, el amor tu clava, pa salvación dinos tú, su vida da un fórmula de amor. Su mes
Aleluya, aleluya. Mi mamá y mi hermana desnan que te escucha palabra de Dios y cumple con él. Señor Tabisa, aleluya. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a vos, Señor. Lucas, capítulo 8, versículo 19, teco 21. Un día, mamá y hermana de Jesús habían cerca de, mas no por llegar cerca de, por motivo de multitud. Gente avisa a Jesús, bo mamá y bo hermana ta parapa fo, y não tem gana de mirabo. Jesús a contestanan, mi mamá y mi hermana desnan que escucha a palavra de Dios y cumple con él. Palabra de Dios, gloria a vos, Señor Jesús. Nos evangelio hacer tomar por el capítulo 8 de San Lucas, versos 19 teco 21. Un evangelio más bonita, cortico, pero cutín para nos un mensaje tremendo. También, hopi gente, nantavata busca a Jesús, para ser cura, para ser librar, para ser perdonar, para recibir Jesús, hopi beneficio. Una multitud enorme, ten a punto con María Mama y otra mujer, nantavata que acerca, busca a Jesús. Nantavisa que un día Mama y Rumagnan de Jesús, Rumagnan de Jesús, tapapia de familia de Jesús, nan familia, que nan primo, nan prima, tú eres dan, que estaba familia cerca de Jesús, junto con María, nan abay cerca ye, pero nana mira tanto gente que nano por acerquele. Pese ahí, Jesús está trece una expresión para enseñarnos algo importante. Jesús que enseña nos agüe, Kiko verdaderamente taja hasi nos su seguidor, su discípulo nan. Y que para nosotros sea parte de ye y su reino. Está una relación íntimo, personal, para no sea verdadero discípulo de Jesús. Una relación de mamá y de tata y de rumán. Una intimidad Jesús está deseada de nos. Pero es condición ta que no me esté escucha, pero no me esté práctica Dios su palabra. Y es un que más escucha y que viva Dios su palabra ta María Mama, María Santísima. Vale la pena para nos también acerquele, para nos señalar de qué manera nos por incrementar de nos el deseo para acercar, busca más Dios su derecho. No lo olvida, Jesús ora, nan a acerquele, para visele, bo mama y bo rumagnan, nan tapafo buscando bo. Y Jesús, ¿cuál está su respuesta? ¿Quién está mi mama? ¿Quién está mi rumagnan? Y Jesús a contestar, nan, mi mama y mi rumagnan, ta es nan que te escucha palabra de Dios y cumple con él. Tremendamente maravilloso. Así na Jesús que enséñanos. Kiko ta, lo cual está esencial para nos vida de tu día y de qué manera nos por crece como Jesús su discípulo. Señor, tacubo, bota bendiciona, denter di mujerna y fruta di bobarica, Jesús ta bendiciona. Santa María, Mamá di Dios, pidi pa los pecadores, ahora y na hora di nos morto. Amén. Mita cumindabo María, yen di gracia, Señor tacubo, bota bendiciona, denter di mujerna y fruta di bobarica,
Jesús te bendicionar. Santa María, Mamá de Dios, pide para los pecadores, ahora y la hora de nos muertos. Amén. Hermana, de una manera cortico, nos finalizamos programa. Buen día con Jesús. Masha danki, Dios bendiciona, unitur, hopi, fuerza. Awe van reza, pide para Señor sigue obrando de nos cada uno su vida. Del evangelio de Awe, Jesús tabisa, mi mamá y mi hermana ta están que te escucha palabra de Dios y cumple con él. Es un cutalaga palabra de Dios, guíe, por llama su mes, Rumán de Jesús. Y dordi ese, etayu de Dios también. Pesei van reza pidi, para no sea capaz de practicar Dios su palabra y para no mantenernos unida allí, dordi oración. Masha danki de antemano, Masha pa bien natura están que hace un año más de vida. Dios bendiciona, Dios fortifica voso y na unitur y para vosotros bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Yu y Espíritu Santo, baja arriba voso, queda siempre cuboso. María, Mama de nosotros, pide para nos. Te mañana cu Dios su poder. Di già luna pa già viernes, di 6 horas pa 7 horas di mainta, Bon Dia con Jesús, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bon Dia con Jesús. Pastor Iván te invitabo di 6 horas pa 7 horas di mainta a través de Voz de Boneiro, 94.7 FM.